ukuntu uyu muntu ambwiye Shani nyiri kabari. Listen here. Ngo yamugonze intentionally. Ari kunkupa ntabashaka kungira ari kwandika. Aranyandikiye ngo this is Shan, urukumva, owner of Shani's bar, urukumva, Weasel wife Sandra knocked him intentionally. She's arrested. Weasel, he's in the hospital. Kamanze bi screenshotting bibereke. Umbase. Vangu Sandra urumva ngo aragiye afata imodoka ayishyira muri gatanu. Aragenda akugongera umuntu bita Nizo. No way. Hamagara. Ndi kuvugana n'abantu b'Ibugande bango ntabwo amugonze. Urukumva? Urabona ko n'umuntu kera umuntu yagongaga umuntu atapfa gasubira bakongera kamugonga ubugira kabiri. Are you serious? Bro! Reba aramugonza adapfuye asubira inyuma aramugonga Abagande baramufata Teta Sandra barakubita undi birukankiriza mu bitaro. Ari Nsambia hamagara yago ndabizi ko amakuru afite. What the fuck is going on? Yeah, call me then you let me know. Yago ndabizi ko abizi ko ni inshuti ya Sandra. Toka, okay. Chari umushene yazanye amakuru muri cyo mwumva uyu mujene ku kintu bita amakuru y'Ibugande ndamwemera. Zamuka twagiye. Yo, big man. You guys hear me? I can hear you properly. Neza cyane. Reka nyaguhe rero kuko ndayafite yose kuvugana na OC police station wa Kansa. Kocho kamaze nyari. Kanshaka ahantu twagiye musa. Sasa ndiye mfite rega nimero direct ya police station ya OC. I know you. OC ni bari mukuru wa police station ya Kabaragara. Na mfite yo case ejo bundi n'aba Eritrea Eritrea twari twarakoreye kuri site boro twabakoreye kuri site yabo banga kutwishyura tubishyuza hafi miliyoni 20 ebyiri z'amashiringi. Sasa rero nkubitana n'uwo mugabo nyiri ukuriye police station yaho yakabaragara abampaye nimero ye. So ubu mvuye kumuvugisha rero muri iki gitondo ahisa nansaba nayo kumugurira lunch. Urayaguha ntugire ikibazo. Mubwiye ko ndi brother wa Teta rwose arambwiye ati umva fate mwene wanyu karabizi ko ndi umunyarwanda arambwiye ati mwene wanyu ari hano. Twamufunze. Teta yatwaye abana rero nijoro mu kabari abajyanye kwa ngo Wizo yamusize nta biryo afite ngo yamusize mu rugo ngo ibintu nk'ibyo. So then bagirana misunderstandings nyine koko nkuko uwo mukobwa yakubwiraga hano. Icyakurikiye nuko yamugonze nyine te Wizo rero ngo yavunitse ukuguru. Ukuguru ngo kwavunitse yamugonza muvuna ukuguru. Ibyo kumukubita ntabyo umupolisi amubwiye ntabwiye yuko Teta bamukubise. Ariko nyine bamufunze ubu ngubu bari kuri polisi n'abana be. N'abana barabafunze arambwiye ati niba ari mwene wanyu vayo rero murebe uburyo mwakura abana ahangaha mukaba mu bajyane. Naho abana ntacyo polisi ni mu batware. Hanyuma we agasigara se Teta aracyari kuri polisi nyine baracyamufunze. You need attempted murder bro. Teta agiye kujya ruzira. You need attempted murder. Because ntabwo wagonga umuntu intentionally. Intentionally. No muri parking. Iyo umugongeye mu muhanda babyita accident. Ariko iyo umugongeye muri parking that is attempted murder. Because ugonze umuntu ubishaka. Attention. Icyo nicyo bita attempted murder. Ushaka gutwara ubuzima bw'umuntu ubigambiriye. Ufite akanya. Ndagafite tu ndajya mu kazi mu kanya. Ndabizi ko hari uratwara. Yes. Please, can you help us? Wadufasha. Shaka kujyayo ndajyayo nje kumureba. Urajyayo ryari? Are you going now cyangwa nashaka no murakaza kugufataho? I'm going mukanya ndajyayo mukanya. Oya kumfata saramfata arantwara kabiri. Aragutwara kabiri. Nditwara kugerayo ndagerayo mukanya ahubwo reka nitegure gusa mve mu rugo. Ndajya mu kazi no mukanya n'ubundi but reka ngende namurebe numve her side of the story because she's my sister man. Ko nibyo kuvuga ngo iki she's my sister, she's my blood. Menye what is her problem, what happened and
Yeah, I see how I can help her. So please ntabwo tuva kuri live utaratubwira amakuru ya Sandra kuko twaraye amajoro hano tumaze igihe kirekire turi kurwana uyu mukobwa ngiyewe kuva n'aya masaha no kugeza uyu munsi ndabikubwira kandi I'm serious nubwo byakoze bidakwiye turi kumwe ariko ndi ku ruhande rwa Sandra. Yeah, we stand with our girl. Tugomba guhagarara kuri Sandra wacu urumva. Family is family. Yeah, family is family, but at the same time sometimes nawe buriya gushaka nabi nabyo ntago ari byo. Gushaka nabi what do you mean? Gushaka nabi mvuga ndabivugira kuri side ya teta bibe niki how can I call it, bibi somo ku bakobwa bose bari hano. Ntabwo abakobwa bakunda fame bakunda ibintu ntabwo Sandra akunda ibintu. No, I'm not saying ibintu byo kuvuga like property material, no. Ndavuga loving fame ukaba ukibagirwa agaciro kawe nk'umugore cyangwa ukibagirwa agaciro kawe nk'umunyarwanda, because byose arimo gukora at some point biraba reflected kuri twebwe. Aza kuvuga ko barabyitirira abanyarwanda, nubyumvishe se uwo mukobwa w'umugande kazi ibyo yarata ndumva aho umugabo wese yaba ari w'umunyarwanda, aho umukobwa wese yaba ari cyangwa umugore wese yaba ari, bagenzi tugerageze kwiyubaha. At some point iyo ubonye ikintu babaca umugani kera niba mu Rwanda bavuga ngo yamaza kubwiye ngo winkaraba nawe yabwira ngo nta mbyiro mfite. Yego, you understand? Tugerageze kwihesha icyubahiro. Umva ko tugerageze kwihesha icyubahiro aho turi hose. Umuntu niyo kubonye ukerega dusaba bitandukanye. I don't know if people here understand it. Uzuko uhagarara mu bantu b'igihumbi bakapaka kureba bakagutunga mu rutoki bagato ubu umunyarwanda. Mwari mubizi nabyo. Ibyo Sandra mu bantu igihumbi mu moko igihumbi mu bazungu mu ba Eritrea mu baki umuntu akagucisha mu rutoki akavuga ati wowe uri umunyarwanda. So bitwaye iki? So umva hano no, that means suvango bitwaye iki, that means we are special. I could call it like that. Okay, so tugareka to yariro ahangale, let's go slowly. So here's the thing. Sandra according cyangwa wenda nk'abantu wowe ntabwo wowe case ya Sandra urayizi kuva mbere kuvitangiye kugeza uyu munsi sibyo? Ntabwo turi buze gushira comment. Sandra akubitwa bakamubaga bakamugira inyama wari uhari. Nuko Daniel umugore wa Kamiliyoni ndi kumubura kuri telefone ntabwo ari online, but I will stay here ndava hano kuri telefone maze kumuvugisha ko amakuru arayafite. Urumva ntabwo ari ubwa mbere Sandra asanze nizo ku kabari niba ubyibuka, na case ya mbere yamusanze ku kabari bahora barwana. Turi kumwe ibi ngibi mwaravuze ngo ni ibyingo, ariko reka babwire ikintu kimwe, u Rwanda nirwo ruzaba ruhombye. Uyu muntu nagwa i Bugande, u Rwanda ruzaba ruhombye. Ngo dufatana nakoze ibyo twagombaga gukora, twarasunitse kugeza Rwanda ye itwemereye indege Sandra ava i Bugande. Twaje hano kuri space turavuga kugeza Muhozi Kayine Rugaba we wenyine ari we ugiye mu kibazo cyane cyabari abantu uramwana araboneka bari bamwimanye. Uramuwibuka Kamiliyoni amushyira mu makeup bakamutwara mu kabari. Twahamagara abantu muri ambassade, Machari yaje hano mu nshaka nimero ya Machari urayifite, tubishyira muri president wa diaspora muri Uganda. Ikibazo cy'uyu umukobwa tumunye ageze i Kigali turavuga ati ageze i Kigali. Nyuma y'iminsi ngahe Sandra yasubiye i Bugande, none agiye kuborera Ruzira niba yamugonze biri attempted nk'uko uri kubitubwira, bivuze ngo baramuzirika. Yes, wenda ikiza cyinaha wenda ni ibintu bibiri. Hano ruswa irakora, icyo ni kimwe. Icya kabiri umugabo we nava yakavuga ati mumurekure, baramurekura. Wenda those two, ibyo nibyo bintu bibiri. Ubu umuntu wahamukura ni Wizo, icyo ni kimwe, cyangwa umuryango wa Wizo, cyangwa se kuba byo wenda yatanga amafaranga bakamurekura. That is another thing. Ariko kuko yatanga byo Wizo, kuko Wizo ntago ari umuntu wapfa kuva muri polisi. Ubu ngubu ntago teta nubwo yaba afite amafaranga angana iki ntago bapfa kumurekura, because by the end of the day Wizo is something, is a public figure. Abantu baramuzi, uriya Mayanja family ntago ari family wakiniraho. So ubu igihari nuko wenda nugusenga gusa Wizo nyine akaba yavuga ati umugore wanjye ni mumureke. This is domestic violence, ni ibintu dusanga ngwe ni mutureke turabyisotingira. Ariko rikanze ngeyo urebe, it's been a while nanamubona rwose muri iyi minsi na ndi busy. Ariko let me come
ngiye ndaza kubwira n'ubundi I'll text you niba mukiri kuri space I'll let you know. We'll talk more ndaza kongera ngo where is the details. Let me get ready, I go to work. Ndaza kugerayo to I'll let you know. Hano uwo bita Shana aranyandikiye umva hano ukuntu uyu muntu ambwiye Shana Nyirikabari. Listen here. Ngo yamugonze intentionally ariko nkupa ntabashaka kugira ari kwandika. Aranyandikiye ngo this is Shan, urukumva, owner of Shan's bar, urukumva, Weasel wife Sandra knocked him intentionally. She's arrested. Weasel, he's in hospital. Kamanze bi screenshotting bibereke. Urumva? Godfather. We. Godfather. We. Even sahamaze kunkonfamingira ramira ngo niko kuri yamuretede abana mu bara. Yamuretede ani no Nyirikabari umukazi yarese abana mu bara ne batandika kurwana tebwe yacyusize bara namutomera. Okay, bivuga mu Kinyarwanda ariko se kuba wigize umugande nawe uranga urufotse. Mureke bibereke. Ndashaka kubibereka kuri TikTok mu birebe. Ngiyi message mpawe n'umuntu ndakipinga ntuza ye. Check right here. Murebe. Ngibi mwihangane gato. Okay. Mwihangane gato twagiye. Homani babarira wakabyarawe utugerere kuri ntuza utugerere kuri station ya polisi tumenya amakuru nyakuri ko no hagera tuba dufite amakuru yo kurande rwa Teta. Yes, I will let you know. Leka ahubwo nitegure ngende so ndaza kongera ngaruke I'll talk to you all day. Thank you so much. Kwagiye. Mama nyabo. Ndaje reka mpamagare undi muntu wanyuma. Queen, bite byawe? The last queen, do you hear me? Kalame. Uri Uganda ariko se Uganda bingi babigirwa n'icyo kwibiro na uri urakasa mutwe urabisoma ibihara makuru ufite? Umva iyo nuza shizo Godfather ishira amakuru big guy YouTube rabimus ashira amakuru y'ukuri. Nibyo kandi yabipostinze 4 hours ago. Tureba avuze ko Shinga Weasel is free to have broken both legs and is hospitalized in Zambia hospital. Allegedly, his wife Teta Sandra intentionally knocked him down somewhere in Munyonyo. Okay. So ahangaha muri kumva rero ngibi akiziritse ku muhoro kasiga kawuciye yamuhitanye. Yamugoze ngamuvuna amaguru. Teta Sandra ubu turi kuvugana afungiye kuri polisi Zambia. Nongeye nibutse abanyarwanda bakurikirana kuri space ko uwatari we munyarwandakazi wa mbere ugonze umugabo hano i Bugande. Hari n'undi wamugonze we bamuhaye lifetime prison. Nagazapfa avuye mu mugore mwisi utagira ukwazi. Nawe yagonze umugabo we bapfa ibintu nk'ibyo byo mu mabara. Umugabo arapfa? Ahita apfiraho kandi n'umwana w'umukire byatari uyu mugabo wahoze ari perezida w'abanyarwanda mu Bugande musaza mw'inzobe muremure. Umuhungu we. Okay. So